Hej, tu sam ja Kaneki, veliki pozdrav za cijeli Balkan Alert Crew. Jeste li mi dobro zlikovci moji? A današnji video ćemo početi sa nekim malo vedrijim stvarima. Naime, Zobra je na svom kanalu objavio kako je jedan od njegovih obožavaoca napravio igricu u kojoj je on glavna uloga. Radi se o replici igrice Super Mario Bros. Koja je preimenovana u Zobra Mario Brazos. Igrica je napravljena u troll maniru, a vi opširnije možete pogledati na Zobrinom kanalu. A sudeći po omčinim storijima i storijima Marije Žeželj, sve su prilike da će izbaciti svoje nove pjesme. Omču je izbacio i nekoliko slika sa snimanja spota koje možete da vidite, a dok smo još uvijek od pjesama, Mece Cazin je izbacio svoju novu pjesmu koju je nazvao Srećemo se opet, a sudeći po već najavljenim storijima, pjesma Lazy u duetu sa Stokom bi trebalo da izađe 18.5. A Sim je izbacio video u kojem je rekao kako je nažalost njegov pas Odi uginuo, koji mu je ujedno bio i najbolji prijatelj, i da je to odgovor svima koji su ga pitali za razlog prestanka snimanja. A Dušan iz Tubera je imao jednu blažu nezgodu, odnosno pad s bicikla gdje se malo i povrijedio, pa da pogledamo. A Čale je izbacio Insta story u kojem je upitao svoje pratitelje da li su za još jedan humanitarni live u kojem bi se trebao skupiti iznos od 2000 eura za operaciju djevojke kojoj nije specificirao identitet, te je rekao da će o tome pričati uskoro. A da se sada osvrnemo malo na novonastalu dramu. Naime, nakon što sam izbacio prošli video, nastala je velika pometnja kako od youtubera koji su bili vezani za čitav događaj, tako i od ostatka YouTube scene koja je imala komentar na cijelu situaciju koja se događa. Naime, sve je počelo od postavljanja storija youtubera koji su, sudeći po storijima, posjedovali cijeli razgovor, a prvi se oglasio Gvimpi sa storijem "Nemam nikakav odnos sa većinom osoba sa snimka, ali kakva moraš biti da snimaš privatan razgovor, teška povreda privatnosti." Potom je Neca izbacio storiju u kojem je stojalo "Opušteno, nismo znali da ste pederi, jadno, ajmo dalje." Zatim se ja i Johnny oglasio "Sad ćete da vjerujete da je neko peder zbog isječenog snimljenog razgovora, ne vjerujte svima ljudi." Na cijelu situaciju se oglasio i Filip The Secret uz story "Ne bu dobro", da bi kasnije izbacio i video koji je nazvao "Zašto", u kome je bio vidno iznerviran zbog činjenice da je pogrešno osuđen, to jest konstatacije da je zapravo gej. On je u istom videu rekao kako je već duži vremenski period u vezi sa djevojkom i da je jako sretan. I Lux27 se oglasio odmah nakon spornog klipa uz konstataciju upućenu prema youtuberima sa snimka. Oni koji pričaju kako im smeta manipulacija su u stvari najveći manipulatori na YouTubeu. Da bi se naistrag oglasili i akteri sa snimka, odnosno Andrija Jo i Lea Stanković, gdje su uputili par riječi ekipi s kojim su imali raspravu. Eto ljudi, osobe koje su uvijek bile van drame, i to jest mi, koji smo uvijek htjeli da sve rešimo uživo, koji smo došli u nečiju sobu, pitali nekoga da izađe napolje, da rešimo problem, taj neko nije smeo da izađe napolje, čak ni sa svojim menadžerom, jer ne znam zbog čega. Ta osoba je morala da snimi razgovor, jer se na snimku očigledno čuje ko se najjače čuje i ko je snimao razgovor. Morala to da objavi u javnost, pa eto, objavila je svoje intimne stvari. Žao mi je što su neke stvari ljudi shvatili pogrešno i otkrivili Filipa za nešto što nema nikakve veze. Ali ako hoćete, snimit ćemo Lea i ja video gdje ćemo vam sve objasniti šta se i kako izdešavalo, jer mi nikoga ne mrzimo, nikoga ne hejtujemo, jednostavno došli smo tu da se ne bi pričalo da smo mi ti koji širimo dramu, već da kažemo kako je zapravo bilo, ali nema veze. Uglavnom, neke stvari su pogrešno predstavljene, mi smo htjeli sve da rešimo uživo, ali ako su oni odabrali da to ide u javnost, onda mi sigurno nećemo ćutati. Hello ljudi, uglavnom pretpostavljam da svi znate zbog čega želim da vam se obratim, s obzirom da vidimo puno pregleda, znam da je dosta vas to već sve pogledalo. Da se ne bih ponavljala previše s onim što je Andrija rekao, kao što vi svi znate, mi se niti bavimo dramama, niti bilo čime, čak mi je jako žao što u tom videu se ne čuje deo gde je Andrija rekao da mi ne želimo reality show, ali dobro, čuje se deo kada sam ja rekla da je zaista smo zamolili da osobe sa kojima želi da popričamo, odnosno osoba, izađe iz sobe, međutim osoba je odbila jer je želela publiku, jer je želela da se to snimi da bi posle imala content za YouTube ili šta već, nije ni bitno. Uglavnom, s obzirom da je ta drama već započeta ili šta već, a mi to zaista nismo želeli, zaista smo želeli nasamo da
Kao što malo pre rekao, video je dosta isečen, tako da neke stvari se nisu najbolje razumele, tako da snimit ću vam video pa ću vam sve lepo objasniti. Također još jedna stvar koju sam zaboravila da vam kažem malo pre, koju ću vam svakako reći večeras u videu i koja je isečena iz tog videa i koju sam i to večer rekla. Kad je bila cijela drama o znate koje već osobi kad kažem mi, mislim na Andriju, Nađu i mene koji su bili najviše ishitovani, te osobe se nismo digli, nismo ulazili u cijelu tu dramu, iako su se tada generalno svi youtuberi setili da ga ishituju. Tako da opet i tada smo ispali ljudi, a onda je ta osoba još jednom pokazala kako nije čovjek time što je snimila cijel razgovor i postavila ga na YouTube. Nakon toga su snimili i live koji možete pogledati na kanalu Andrije Jo, u kome su učestvovali mnogi poznati youtuberi gdje su raspravljali o cijeloj novonastaloj situaciji. Na ovaj live su odgovorili i akteri druge ekipe u story, samo vi liveujte, mi odosmo u bioskop, aludirajući da ih njihova mišljenja ne zanimaju. Na sve ovo se oglasila i Sara Stanković uz Insta story upućenu vjerovatno Davoru ili osobi koja je snimala razgovor uz poruku: Burazeru, da li je moguće da ispadneš đubre i dno prema jedinim ljudima koji ti nisu zabili nož u leđa kada su svi ostali uživali u tvojoj muci i javnom linču. Da bi na sve ovo Davor odgovorio sa Insta storijem: neostvarenom čovjeku će čak smetati i pažnja drugog čovjeka jer će da se pita odakle ona sada, ostvarenom uglavnom ne smeta ništa, čak mu i prija. Iste storije su repostovali Vavana i Mila Antonović. Čak se i Muđa oglasio povodom drame uz poruku: a mogli ste svi lijepo da igrate PUBG, te Vanimi sa ironičnom porukom: Vanimi je taj koji stvara drame, aludirajući da on nije jedina crna ovca na balkanskoj YouTube sceni. A Lux je jučer izbacio video u kojem je otkrio kako je navodno Bake krivac za sporni snimak. U klipu je pokazao i razgovor između njega i Vavane gdje se jasno u poruci vidi kako je Vavana izjavila da je Bake snimao razgovor. Bake se oglasio povodom optužbe uz Insta story: hvala vam što ste me obavijestili da sam ja snimao razgovor, to ni ja do sad nisam znao, da bi nakon toga snimio i live u kojem je negirao Luxove optužbe. Rekao je i to da se na spornom snimku nalazio dosta udaljenije od telefona na kome je bilo snimano, što se po njegovim riječima čulo i na snimku. Potom je Bake pozvao i mene da se oglasim. Uglavnom, ja sam ne znam ko je snimak postavio na YouTube i do dana današnjeg sam pokušavao da kanal Balkan Alert bude objektivnog tipa. Ne želim ni da sumnjam, niti da pretpostavljam, niti da iznosim svoje mišljenje preko ovog kanala. Svoje mišljenje ću iznositi isključivo ako budem napadnut od strane druge osobe. Na Baketov live se oglasila i Enla Raš putem Insta storija rekavši kako ga moli da je zaobiđe u širokom luku jer je dvoličan s obzirom da njeno ime koristi samo kad njemu ide u korist i priča istinu kad je drama o njoj odavno završena. Spomenula je i to kako su se podržavali i bili u super odnosima dok on nije počeo da se uvlači Vanimiju, te kako se kad je nastala sva ta drama nije ni javio da je pita za njenu stranu priče, nego je odmah počeo da je proziva na storiju i da staje na njihovu stranu, da bi nakon toga postavila i još jedan storiju u kojem je naglasila kako se svim silama trudi da se ne miješa, ali da je to jače od nje s obzirom da ne može da trpi nepravdu. I to bi bilo to za danas, a nama ostaje da čekamo i vidimo da li će se drama nastaviti. Vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama, burazeri.